Iya. Mainan. Bahkan ini di samping mana mainan ayam. Tuh. Iya. Ini mangkat mengkik gaduh. Tapi kayak lu jerawayan iki, menika nak jerawayan. Tuh, buane dotang maman tuh. Ngan mone dingin nih. Anu cara janing tegaran mana tegaran. Banyak anget kan dek, banyak anget kan. Napi kayu dan jerawayan iki napi. Nah. Anget.
Kudiang-diang jero wayan niki panganget. Nah, bekal memen itu, bekal. Inggih Kang Hyang jero wayan niki tiyang mau melajah niki jero wayan. Nah, tuh. Duani kemana lintang Nen malu men. Mon. Apa aneh bakal tertukun memen itu. Apa aneh bakal salah kan memen. Tegarang. Nah, ane saratan memen. Apang si depak. Tegarang memen. Jaki Apang sido kena memene lakar padang ngaturan bakti ngaturan ayah gitu memene Angin kanonya Subo ane atiang mamang medani memenena apang mo no bakti memenena tegarang ane cen Dong sing modayo dari mama nih apa mocino bakti mocino ring lolure nih garang memena ngecen Bangak sama Sajo tu memene sajo apang mujino apang
Nih subuh lagi promen aja nih wong anjali umat lakom swastiastu Dua mogi yang awiti awasa sajo memene sajo nah mugi astu ido sangyang widih kengken memen asung kerto nganu gerak nih subuhane ulati ajak mekejang memen nah mugi de sasunan mugi de sangyang widih asung kerdo lukrahering iraga ajak mekejang tu memen si ado nah sajon do memenen nah nih subuh nyanang ulati nyanang singkramen ajak salam sami nah bang sidi rago ngomole angkera hajangan sarang sami gitu tapi riwayat nampunnya angat ke sana itu nampunnya pendek maro nyaknya maro jak betisuk pisut awak makane nah oh satu rondo nampunnya angat deh kan riwayat wah bo angat malah pangadi mau keluar riwayat nah ini maro angat kan konden oh nah ada ben memang ada wentan kangyang nah tegarang rasa warak tanpa nada nah nih suku aduh len kekepiahan nenek dan ini apa bah rasa warak tanpa nedo gitu aduh lum tegarang bunga tanpa maro warak tanpa nedo jani bunga tanging anecen itu madan ketu memang anecen sapun itu sajo tu memene sajo nah tetujuan kiraga maurip dini nak anak wantah tu
ane ulati aja mengejang tuh nenek oh. Sida tangkil manu rambut. Nah, apang sido irago sareng sami mulati puniko nah to sing ketemu mana to Ngiring Gusten Suryan Titian. nah ane ulati raga aja makejang sugro titiang iki wenten Gusten titiang minang wenten Suryan titiang amburoyang titiang Berayo sami jenis kele dua baja. Minyak wenten perayaan titiang ini kelih dua badan ane sudah melatih sarang sami ane paras sirago bersementok Nabi dirawayan satu nabi malai. oh iya nih aduh sedang teman maman cepun aduh nah ane jani mirip ada ben memene nyepel tegara Wenten anu antik siki niki jerawayan. woi zaman jani ane antik aduh mulo ane ulati teken turis manja negara memene Kalian jerawayan. lautan Sulatri mandal diwanya dijau yang moyong dijau Siro moyong Sulatri. memene dijau Sulatri ini kakak Yon Jerawayan. oh Di warung Jerawayan. di bas udang jo Sulatri ngoyong tuh Nak mendagang nih kau Jerawayan mendagang. meh Ngajo kalau bali bes arong ngajo kalau bali nak mudiang disi deman nyuang ajong di badan kajo luas ke gunung malikander maimu suling kaden saja dua pandunun sing saya saketan sumpah dos saru-saru kenten ngendenge Jerawayan tapi ini kau sakit sampun kengken nih kau Jerawayan. Dodo ora diam nak liu jorok punyen. Kanyen arah kanyen antor kanyen antor
Wayang tahu kan aturan simpan wayang. Bade sakolone jani kenyong ati buka Ngalapani majuan ngoten kulit talu mendatang kaget namun pani jalan nganten ane elu ngajak-ngajakin Ilung-ilung gak jadi kan wayang. aduh maronya tuh memena anget nih anget Dereng 10 jerawan, dereng 10 niki. Man, ikan tadi. Sampun kelas bekal teater wayang, nanti wayang, pesan Oh, wayang. itu. Nah, dingahang memene dingahang. Lautan jero wayang, lautan. Ngonyuang dong orang siga di batan omah orang siga di batan omah mau ngalik kadumang manjani kau mau ngalik kadumang manjani kau rasa iya kadi baso kesuna gede dipakan batung uyak-uyakan mongorang siga ajani malu mongorang kenyong bate sigone ya buka lemah koyang tongoi rasa iya kadi rasa aduh rasa iya kadi rasa moguna gede masyarano banteng bangkung memene Tiang jero wayang Jauh. tiang. maronya nih tuh maronya mekobahang bayun mamane aduh mirip ben mamane men apa pak kalau mungut teh memene ngelah sesepelan tegarang Keng bapo dunen titian luas semua umah dane nyoman karang sapunapi pemargin bapone luas mereka pemanuman karang bapo ning
Ning tigaron beh panak bapone sayang idewo. Dingahang jani munyin bapone. Jaro pengidih jenenge busan. Nah, Subo bapo mau jalan. Mau padik keno. Komah nih inyoman karang. Bapane iluh Sukesti. Nanging jani dingahang jani munyin bapone. Wayan bapo subo kemo tanpa gawe ngutang munyi ramannya nyeneng tengah tekep pianakne len buden ipun diarep bapo mamo senang. Anak muani itir tota kejuang tu wewe ngawe jengang ngangah rasa di hati beh ning Tiang apa tiang? misi pejalan bapone tunen jening mupadek ke rumah nih nyoman karang dong ha nih diarep ngelung semu yoi nyoman karang diarep babo entut nyenyenyenyenyenyenyen adan pianak na yen Sukasti nih kau apa? mesenan anak muani tutup sing tolean aduh teken bapo aduh nyen kadeno nah apang sapeh ning cai pangsing nyangkut tingil kuasia nyadane Sukesti Ye, anak len pangsing nyangkutin pang sape nah jani pang tawara subo nyaluk sandi kalau tiang apa Ang. tiang? tutup jani tutup Masa dewen tiang apa masa dewen? igede baso ya pede pasetro mong abot
perjalanan maduluran sangat cucuk siap ping Brahma suku kiwa Wadah kedua deh.